Sljedeći specijalni gost je naš Hasan Kreho, također dugogodišnji aktivista u pitanju ekologije. Molim vas, Kreho, ćete nam nešto reći? Evo, ja ću se ispoštovanje prema auditoriju ustati i odraditi. Ne smatram se ništa pametnijim, nego čisto možda u datom trenutku sam možda bio hrabriji nego ostali pa sam počeo taj čin te borbe za slobodu mišljenja, slobodu govora i tako dalje, bez obzira na posljedice koje sam pretrpio i tako dalje, ali smatram da jedno demokratsko društvo koje mi svi težimo u Bosni i Hercegovini treba da se mjeri i brojem građana koji će se uključiti kroz udruženja koja imaju jedan zajednički cilj, promociju osnovnih ljudskih vrijednosti, pravo na slobodu mišljenja, slobodu govora, pravo na zdravu životnu zaštićenu sredinu i masu drugih stvari kojima se odlikuju demokratska društva. Sad, mi smo ovdje jedno jezgro i uvijek su velike stvari u istoriji počinjali od manjine, nikad od većine. Od manjine koja je trebala da širi tu energiju i tu pozitivnu ideju i smatram da je ovo jedan kamičak u mozaiku promocije demokratije u Zenici, pa onda dalje. Jer ako mi to ne postignemo u Zenici, iluzorno je govoriti na nekim širim prostorima, ako se ne može ovdje ta demokratija ostvariti. Smatram da svi mi ovdje koji smo sad u nekom sljedećem nekom obliku ili organizovanjem sastanaka trebamo pokupiti i povesti po jednom, dva prijatelja da nas bude više i više i da se širimo. Jer stagnacija, to je prva faza propadanja. Ako nas ne bude više, znači nešto nije dobro, morat ćemo nešto da mijenjamo i tako dalje. Ali u principu gledano imamo protivnika koji je za respekt, koji je bolje od nas organizovan sad za sad. Mi ovaj rezultat sigurno možemo promijeniti svoju korist. Mi smo ti koji plaćamo poreze, mi smo ti koji treba da se i pitamo gdje se te pare, gdje se ti novci troše, u čije džepove to ide i tako dalje i tako dalje. Sada ne širim, kažem, mi smo jedna manjina koja će jednog dana biti većina, ali samo sa jednim iskrenim radom, jednim pozitivnim odnosom i da se na neki način svako od nas odluči, bude spreman na neka odricanja, pa kolika tolika, uglavnom da se ova ideja širi dalje i tako da ćemo napraviti jedan rezultat zbog kojeg smo se sad i okupili kao manjina, otići na sigurno većina. Ja svoj doprinos i kažem, svojim ličnim primjerom pokušat ću da ohrabrim i druge, pa da na neki način bude ta borba i značajnija i sa rezultatima uspješnija. Toliko, pa puno uspjeha u daljem radu i da nas bude više. Hvala.